Kota Santre Madura, Sek paling temon. Banyak macam tempat pariwisata. Karaton tertinggalan para ratos semolja. Labang mesem taman sare se atre. Parlo kau nengi kerapan sape ambon atet kalon tanah patet kerlombang patet kalopeng asas tengki kuat jerut ben lain sumenep sumekar ngereng areng sareng kotuwe jagan rabat kala berasa jerosak alame pontore jagan sumenep sumekar dari zaman kimin kanto samangken maju ka bedeena taretan sekota bendetisa sumenep sumekar.
Apa deh, mode mah. Iya, Bang. Satu 3345 101. Semoga Pak Jibril semoga